Kita man to'y blouse ko no pagbagay ko madlaang anak ko. Ne, barbaro man tabado yun. Nangalaan nyo nga'y. Wen, maya mo, bagbagay yun nanang. Sabong-sabungan. Ay, regalo man jay amamon anak ko. Talo na gitoy. I love you kano. Aday jay balay jay dua. Kastoy matlati style da agam saba nila kolor. Aya, ay naimbag man. Umapalakman nun. Kukuha mo jay may sano kayat mo anak ko. Saan regalo nga rin ni tatang kada kayo. Alaki din. Kukuhayo tayo jay nanang. Ketap no saan ka nga umapapal kanyak anak ko. Ay, nagdungo talaga ni tatang anya. No kaano alim makay, isumati pa nagbalin na nadungo kan nalailo kada kayo. Wen nga ruda. Agam, sigud mo't kitin ang nalailo kan nadungo jay namang kanya. Kimaro lahita. Ay, imbag kayo pay. Angam siya ngay. Apa ay, saan nadungo ni Ramil ken kaaya anak ko? Anya mo day jay ngay. Di nanto pa'y malagip ti birthday. Kan uray ta anibersaryo may, di na malagip. No jak ipalagip, awan Na, apay nga tagay. Di nala tol-tolado jay amam, nakaswi-sweet una ikanyak. Labnak ni tatang mo. Win nga ron, nadlaw ko mo day tananang. Angam kaslaki maro ti kinalailo na italim makayan niya nanang. Una, permi Grabe nga ron no kwa. Siguro, no ang pinunanak pa'y laeng, madyan ka pa'y anak ko. Aniya? Sorry, Elpidia ha, sweetie. Wen, medyo naladawa ka nagawid ta. Nag-meeting kami at drivers. Kanayon mo ti pa nag-meeting yun, narding lakay. Wen nga ron. No maminsan, kaslajak kayatan yung matindar yung meeting. Ang mamulta ka nung amin ti saan na makimeeting. Anya pag-meetingan nyo aya? Kumkumpurmi Ay, wen, ada in-take out ko akanam, sweetie. Anya, sabay nagluto lakay. Nangan kami ni Tirwar, iso nga in-take outan kamutin iti kanam, sweetie. Ala, umay kanta mangan karway. Tay paboritom na adobo na ita. Kan ada pa'y pansit, kan siupaw. Kan ingkatangan kay tinapudot a pandesal. Ay na, nag-iibasin. Alaga rod. Agkape ka nga rod bayat ti pandangan ko. Tapno adda ka duwag. Ay, katuwan Jakmat kayat nga awan kaduam amangan Subuan ka pa'y no kayat mo, sweetie. Nalabas kamot natin. Kaslamat kakaskasartan no kasta. Ay, mabalin tamot nga isublay, tinapalabas bakit. Hindi kakaskasarta pa'y lang. No kayat mo mapantapay ang honeymoon. Anya! Sangen, sayang ti kwarta. Urbungan talaangan apagkatang iti maintenance ta. Mare Elpidia, nakita kayo iti agsapakan ni pare Narding Mayat mo ti kakapyan nyo iti paraangan nyo. Aginggin nantil kayo, mate. Muna yan. Pasensya kan, Mari. Saan mi nga igagagara kan nila kay tikas jay at charme. Talaga lang kami na very sweet jay asawa. Ay, makapaapal kayo nga raw. Tauray bakit kan lakay kayon ka nalailo kay latay titunggal may siya. Ada iti lalaki day tamare. Isuda ti mangdala iti dayta. No nalailo da kadagiti asawa da naragsak ti panagdenada. Imbag man ta nagtalinaad ti kinasweet ni pare Narding. Agam ni kumpare main na. Idilim makaya nawanan.
Nagkupasan ti kinalailo na. No ide ka bambanwagan may nawan makunak keng kuana. Ta talaga a very sweet mo't Ti kaya nakatipilaklat ta keng kuana. Ang itangay, ultimo pagidaan, dandanidinan kaya ti makikaid ka kanya. Aya, saan mo't nilakay ko? Kadno nakaara ko plata kanyak iti agpatpat na nga uray nakadagdagaang. Aya? Ken kadarumwar iti agsapa amapan agpasada. Ada goodbye kiss na. Kadno sumangpot umagaglata. Ay, nagmayatan. Man-mano ti kastamare. Oray lakayon ka nalailo latta. Yuwin nga rod, Mari. Iso makunak swerte ak iti asawa. Siyak siguro ti kagasatan abaket dito'y Pilipinas, Mari. Anak ko, kitaem ka dito'y relo. Nagpintasan ka din. Ni, nangalaan nyo di tangay. Ginatang yaw. Ay na, regalo jay amam kanyak iti kalman. Narabian nga minasimmang ko iti kalman. Tanag-overtime man nagpasada. Iso rinigalwan nag-itirilus ka. Ay na, nagmayaton. Talaga mo ni tatang papaapalandak manon. Saan mo't ibagbagak-laag mo't. Proud ak ngamin ijay amam anak ko. Wen nga ron, kukwaklatan ati umapapal kada kayo. Alala, bayam, tainton sumaron no, ibagak, tailak aman na Ay, saanan nanang. Oh? Isupay mo tapag gastusan da. Kabaulak mo ti gumatang iti gamit ko no kayat ko. Ti kayat ko kumangarot ko tadamo mang regalo kanyak. Regalwan na kumamo di manugang yung hay, awang maglalailuan na. Oh, anya palat kukuam ngay. Mangan kamutin asam ta. Di mo pa'y mo ikan ti platok mo titiin na po'y mo. Talagang awan lalailwam, Ramil. Apay masapol? Kabaalam mat ti aggaw iti kanam. Awan pa'y lalailwam mo. Anyat mapaspasamakin ka aya. Apay akasta ka. Sigod mo na magsigao iti kanan na sana ya. Ala, wanon, mangantan. Imbag pa'y ka ni nanang. Nakalalailo ni tatang kang kuwana. Ngimsi ka, awan pa'y lalailwam mo. Di naksa ngamin ay ayatan. Ay naunay kan aya. Sigod mo takastuyak sana ya. Apay di ka pala nairwam. Nala, mangantaki din. Talaga di ka makarik na. Nanyata mong isulatan. Amom lakay. Tunggal ipakita ken ni Santa nga anak ta dagiti irigregalom kanyak. Ken tunggal istorya iti kinalailom kanyak. Kasta unay apanagapal na sika. Okay. Anyat ko na ngay bakay. Sana all kung kunana Saan nga bin analailo jay manugang taken kuana. Kahit kasya siguro at talaga ti kinatao na Saan asyowe ako nada. Nga ta. Amagan mo't no adda babae na. Iso asaan asweet ken ni Santa. Ha? Awan mat siguro. Jackpot yan nga agbabae ni Ramel. Nasingpet-met na dyan ti kunak. Nga ta? Apay nga rod ngay asaan analailo ken ni Santa. Di na pa'y kano ibagbagati I love you ken kuana. Anda nga raw ti kakasta tao. Santa asyowe. Naipaglakit din ta showy ka anya. Banag apakaragsak launay. Feeling ko ngamin kat nakapat patagak launay ken kalaka. Ay, siyempre love na love ka nga ron. Bakit? Wow, I love you. I love you too. Talaga ang madlaw no ipatpatag na kati asawam anya mare. Taapay mo't mare. Wana takasla ka na yun na blooming ka. Presko ka na yun tarupam. Kan naisampay.
Kaduan mo't amare. Kasta talaga no, nadungot ti asawa. Ay, imbag man, hangam siyak, Kasla kaaruban sa laangan, ti pangibilbilangan di asawak kanyak. Iliwag tinapalabas, no makitkitak ti kinalailo yoken ni pare. Iliwag ti panangibagbaga na iti. Nagpintas ka, bakit? I love you, bakit? Ay, nagsiksi ka, bakit? Kakasta ti bagbaga na kanya, kidi. Ang amita ngay, nagandod ka. Kung kunana, kidi. Anya? Ay, nagloko ba't tayo nga asawa mo? Awan nga ta, babae na, mare? Laklakayan na nagbabae pailaan. Anya ta mo, mare? Ay, sus, awan lin na kaya ni Tinayta. Kat no adda pa'y agtawon iti 70 plus, kat agbabae pailaan. Asino kumamati mang patol kang kwana ngay? Kasaan mo ta pensyonado? Awan mo makukwarta na. Ay, kapaliiwam laeng, amare. Taamangan no agbababae mo ten. Iso atim mamnayken ka. Ay, narigatan. Adamo ta kanayon ni Jay Balay. Saan mo ta rumrumwar? Sagpaminsan mo la rumwar no kwa. Papapanad na kay mare. Ijay ili ano kas jay nga damapan nagatangan. Ne, mare, kita Amang no pagpampampar na lajay mapanagat-gatangan. Agam kinapod mo na hadagayam sarsarakan na ijay ili at chicks na. Ha? Paliiwam jay asawa manak ko. Kastoy matlatim bagakan ni Nana Maberta. Kanayon na ngamin nga istoryaan kanyak, anatamnay kanon nila kay na kenkwana. Awan kanulala ilwan na. Iso nga imbaga kapaliiwan na. Ta, amangan no adakit di mo chicks na. Ha? Iso paliiwan mo di asawa man ako. Amangan no adda babae na. Ina, ureyak lang tibayo matitiday ta nga ibagbagayo. Kasta ngamin, tidaduma alalaki. No saan daan nalailo iti asawa da. Sa bali, ti paglalailwan da. Kasta nga tangag paiso nanang? Jakbot kit di sigurado no at that chicks nila kayo agam. Palinumura ang anak ko. Awan kastay ag sigurado. Ibagamtag paiso kanya Kramel. Adda babae man niya. Anya ka din na itang ibagbagam, Santa. Anya babae nga ibagbagamat. Inkarigatak to pa itinagaram kan kaide. Na mabainak nga agaram. Dahil dadulaki di agbabaen. Awan iti panunot ko dahi ta. Ape nga ruda kasta ka. Kaslawan patagkukan ka nga asawam. Jak marik na napatagakan ka. Pati anibersaryo ta, di mo pa'y malagip. Pati Valentine's Day, di nakpay may kan matitisabong. Ulay kan, aya. Anyat naknakan mo, aya, takas ti ibagbagam. Saan ka matasigura kasta? Ada siguro sa bala pagpampanda siya. Nakakita ka siguro ni tikasukat ko, Ramil. Maturog takit din, tani. Masapag pa nagtrabaho itong bigat. Saan man atila pang panunutam? Tawan kinapudno, dagitangat atapam. Umyanak man pala dito balayo, tatang. Nay, apayag. Nagapakayaw iti asawam. Saan mo kidding masurunak? Kumarkaro mo itong tikinatamnay na kanyak. Apay aya. Yap, apal ko ngamin dya asawak kada kayo. Nagdungmo kayo kaninanang. Kanayon pe arigalwan nyo. Ngam di manugang nyo, uray na laylay la kumasabong di nakpay may kamag. Iso nga tapa ka di nakay ayaton. Nga amangan na da babae na. Ay nanak ko, saan nagpapada na itilalaki? Adda siyo adamot saan? Basta, jak pa'y lagawin, tatang. Apay, adaya pamanaglag mo nga na babae niya asawa. Awan matkit di ang madmadlaw ko nga ron. Ay najak mamatay nga babae ni Ramel. Sigod sama takas dyan di ugali na. Basta,
Apalak launay ni nanang. Kas kumamot kada kayo ni Ramil. Unay ka ngatan na nakaragrag sakak no kas tatang. Pagka ka din santa nanang. Ada. Di na kanu kayatan ti agawin. Apay kanungay. Saan kami matanagapa? Awan mo't madingay naramid ko kinkwana. Anya ngawan? Katno addan samot ngaminan babaem. Ha? Allah, awan mo't ananang. Anya ko maaga po nga agbabae akngay. Kat ay ayat aklaunay ti anak yaw. Atapon ni Santa nga adda babaem. Tanagtamnay kamot ngaminan kinkwana. Sigod mo't akastoy ko nanang. Ammo na mo't dayta. Lailumot ngamin maminsan amom ngaminan niya. No, malamlambing ti babae kay kayat mi dayta. Ha? Uraya sinumot siguro nga asawa no natamnay ti asawa na kenkwana talaga nga gatap. Nanang? Ti na matultulad ni tatangyo. Naglailo kanyak. Uray saan ko a birthday rigrigalwan nak. Itim-timplaan nak iti kapit. Igawan nak iti kanak. Masahyan nak pay no daduma. Nanang? No kayat mo nga agawid ni Santa ijabalay. Ay aywem. Lailwem. Sagutam iti sabong no kasapulan. Kasaritak man nga rod nanang. Inka pa'y mangala iti irigalom ken kuana. Makisarita ka nga ima-ima. Awan kasano ama ay ayom nga inukasta? Anyat gagaram, Ramil. Umay kasukuno yun, tagawid kan bakit. Sorry, no nyaman ti saan mo nagustuhan nga inararamid ko. Ikarik, ano anya ti kayat mo nga aramid? Iso, ti masoro. Ewan gayam. Chocolate para kin ka, Santa, bakit? Ni, apay anyat naknakan mo. Alan, awata mo bakit? Tayo nangin at chocolate na ita. Agawid tan wine. Nagluto akit tinaimas asidaan. Tayo paborito mo asidaan, tilinuto. I love you, bakit? Ha? Agkan ka man. Kailiw ka, no? Ay, unay ka nagpintas nga asawa ko na ya. Di ka kadagpaspasog noon. Ay, ayatan kamot kat. Awan babaik. Wala. Agawit tanwain. Nanang, at the good news ko kada kayo. Nagbalbaliwan ni Ramil. Talaga? Ay katmayat nga ron ano kastada ko. Sana na natamnaykin ka? Saan, nanang? Nagbalbaliw nga rodan. Nagbalina na sweet. Naglailon kanyak di manugang niyo. Aya! O di mayat no kasta. Awanan ti pagparparitam man ako. Anya din ang ikaw ni Ramel, limailon ko lang Santa. Uwin tatang, kas kada kayo, tila mairigregalo na mutun kanyak. Ay makapayat nga rod. Ay sos, delikado na itan Santa. Ha? Agbababae lakit din, jay asawa. Ha? Anya? Ang babae nga. No kaano alim mailo, adda babae na. Uray agpinustata Santa. Adda babae di asawa, no kastater aramidin na. So nga agpaliiw ka anaimbag anak kao. No kasta. Adda babae nardig. Awan, adda aya. Iyag mo na ita cellphone. Hello, kuna. Apay nga. Hello, kuna. Hello. Hello, sweetheart. Matuukan ako na mangururay kan ka dito'y hotel. Makitam. Si kamot gayam ti adda babae na nardeng. Hoy, babae! Urayan nak tadata ti agsarap, Sa dino tayan mo, tao may ko ipagat-pagat tarupam! Hello! Hello! Ha! Mabuti lang kayang tiawan ng panin! Iyag mo ta cellphone ko bakit? Anya ka ka day.
Saan ko ang babae na jay? Haglibak ka pa'y laeng, ket naglawag lang nga rudo na sweetheart ti awag na ket ka. Ket hotel pa'y jay pagsarakan niyo. Apay, Narding. Apay nga raramidam ti kastoy. Kundi la ilo ka kanya. Gempang kalub mo lagayam iti panagbababae ti kasya nga raramidam. Walang ka iti bain. Nanang gusto daytan. Pagsalitaan nyo na yung bagdayta. Sana kas na. Panya, kas jay ti kayat mo nga aramidak? Bakit? Ti kas iti naramid ni tatang? Nga agbalinak analailo kan managregalaw? Ngam iti likodan lay takad agbababae akayam? Ramil. Kas tauna ya pa nang ipalastog ni nanang. Pasaray papaapalan na kapayon. Gapo iti kinasweet ni tatang ken ko na. Ngam agbababae mo't gayam. Ay, uwan nga ron. Ay, style na lagayam tikas jay. Tapno makaluban tar aramidan na. Iswasi ka, saan man atila apalam bakit? Noan niya ti kinataok, aklonam. Aw-awatan naklatan no sa anak asyawikin ka. Tasigod mo, takastoy ko, manipod nagasawa ta, saan? Uwan matkit di Angam napuutam ka rin, anak babae ak. Saan pa'y Ramil? Gapo, ta ay ayatin ka. Uray sa anak unay aswit, nalailugan ka. Ta saan ka anay nayunan kan isuksukat. Si kalatta ti kapatgan kan kakaiso na nga ipitpitik ti puso. Ay, agyaman nak nga rod alakay. Kut pasensyakan Ngala, awan kanyak na jayon. Basta na ito'y tilaglagi pamuay. I love you, akanayon. Bakit? I love you mo't akanayon lakay. Bumuludak man iti kwarta man ang dalen. Paggatang mi ko maitibagas. Apay, di pa'y nakasapul iti trabaho dyan nobyom ay Elena. Nobyom ko nakata di kay pa'y mo't nagkasar. Saan pa'y tadyak pa'y laparwaran iti balay. Apay ngay, kasano nga rin na makataggan no di mo parwaran? Anyat kayat mo ag senyorito latan? Ay, saan mo't mana? Kalkalpas na lang amin anak babae. Isu ajak pa'y lapalubusan na rumwar. Day takot ngamin tanatangkan ti ulom, Lena. Imbagak pala idea sinaamon day dya lalaki ta konsumisyon lati pa'y nakin ka. Awan lang arod trabaho na nagbabae pa'y lang. Jak mo't nga rod basta masinaan. Ay ayat mo't nga rod mana. Day takot ngamin tanang kay ti gwapo. Diyay kinagwapo na ti pagpatpatayam launay kenkwana. Urag dadatan ti pananggulgulib na ken ka. Namin ado, naginuliban na ka, ngam di mo pa'y lamasinaan. Sinaam kay din, uray tawang pa anak yo. Ay, saan amana? Diyak kabaulan nga ramidin dayta. Saan abalen? Nagkaring agbalbaliw ka noon. Kat, manuti ka sa pula mang kwarta? 2,000 kumano adda mana. Mala, mabitla nga rod, Lena. Naimbag pa dito akong parek. Nakagatang man itilugan nan. Asino akong parem? Tikit kitaam dita cellphone mo. Ni kumparek aramon Impos naman ang tika barbaro alugan nan Sabagay, aday di abroad nga ni bakit na. Lina, apa no padasam mo't ti agabroad? Ay, manjak. Sigurado nga agbabae kan tumanan no adda akon iti adayo. Itan tupay nga agdindin natak at gulguliban na. Anyan tulaangan no adda akon iti abroad. Unay ka na ya bakit? Nagkariak lang nga rod ngagbalbali wakaon. Tsak kaya tang tikas niya nga rami. Promise. Isu nga agabrod kakit de tapno adamat kwartata. Agurnong ta. Agi patakner tayo ti balay ta. Tapno saan ta nga agababang latan. Gumatang tantumod itilogan ta. Kat no makaurnong ta. Agnegosyo ta. Tapno saan kan nga agabrod. Kumpurme, Freddy. Panunutok pa'y anaimbag data.
Kayat ko kumati agad ng jay asawak ti pampanunutok manang. Apay, anyat problema iti asawam, Lena. Amang ano agbabae manan. Jak mabantayan. No agbabae manen sinaamon. Anusam katikas jak klase ti asawan. No kayat mo taga-abroad, bagam tatulungan da ka. Kayat ko ama nang. Lumjay nga rod asawak ti pampanunutok. Amang ano isukat na. Agabroad ka, kidi. Barang makaurnong ka kat pumintas mo tibiyag mo. Ni nga rod Fred, iti pampanunutok manang. Awan mang bantay kan kuana. Da kami timang bantay ken kuana no kaya mo. Kasano ko mabantayan nyo? Kaadayo mo dito iti pag-abangan me. O di pag naadam dito'y balay. Talo kami amang bantay ken kuana. Siya, itatang kaninanang. Imposibleng agbabae pailaan no dito ti pag naadan na. Agbayin mo't siguro. Alaman nga rod manang. Kayat ko no dito'y balay ti pag naadan na. Natalgod ti panunot ko apumanaw no dito iti ayan na. Nala, ibagam ijay nobyom tadituyan balay ti pag naadan na. Jak kumakayat tamumot nga idi pailaan kat jak kayat ta dyan agbalin abayaw. Ngam kaputayin lab ka launay kankwana, ala ikarigatan mi nga awatan dito'y balay. Agad, kasano? Rugyam nga rodan, timang ipag na iti papeles mo? Sige manang, taagsarita kami token ni Freddy. Nagkuna, ngagna dito balay na jay alalakay. Agabrod ka no nga road ni Lena. Katikayat na mabantayan, jay asama na. Abay, ubeng, masapul abantayan. Tapno, saan ka no nga agbabae? Ay na, nunay tulang nantikas jay nga aramid na. Uray sa nga ribo abodyguard timang bantay ken kuana. May pamuspusan ng tulat na tiyag babae, no talaga akasta ti ugali na. Ala, patgan tayo latan ti kayat jay anak ta. Tapno makaurnong mo iti kwarta na. Nakakaasin ni Lena, no saan nga agsalukan. Tada mo sadok day nubyo na. Di na pa'y lang amin sinaan. Amom lang arod mo no kasano ti panagayat ni Lena kinkwana. Nagtalaw pa'y ngarod iday, gapulaang iti day dya lalakay. Naulaw ngamin na dyan nga anak mau. Mahilig ngamin iti gwapo na dyan Lena. Anong tagwapaw no sadot might akas ka na babairaw. Nabi na daw, nabi nagpagaan ta jay anak ta. Asinaanan, day jay alalakay. Agam awan denggen na. Ipatangken na nga. Ay, ayatin na kanula. Unay tinubyo na. Iso nga awan maaramidan tayo. Narigrigat, no agrebelde jay anak ta. Iso suportaran tayo latan di pakaragsakan na nga aramidan. Kasanunghay, Freddy. Umadanin ti flight ko. Umakartan ijay balay dananang. Ibunagtan lang itigadgaron na ijay. Ta ijay kanton nga agnaid kabayatan ti kaawan ko. Kasla mabainak mat na makipagnaad ka dananang kantatang mo. Abangan no uyungan daktaw. Saan? Apay ko mangaramidan dati kasta. Siyak ti makalaban da no uyungan da ka. Mabainak sa makipagnaad ka nakwada, Lena. Ore dito ya kon boarding house tangag na id. Di mo't adda saritaan ta, Freddy. Nakuan ka nga ijay balay ti pagnaidam. Diyak nga rod patuluyan, ti agabruden, no di mo kaya ti agnaid ijay balay. Ha? Ay, saan sayang ti panagabrod mo. Alang arod. Agnaid aki ijay balay yaw, Lena. Itatadakan dito'y balay, Freddy. Agsingsingput ka, di ka garamit iti saan miya kayat. Ken kang runaan ti amen. Agtrabaho ka. Saan aga po taada ijabrod sa anak me katag senyorito kamitag. Wan, Freddy.
Tawan senyorito kan senyorita dito'y balay. Amin kami agtrabaho. Sumapol kan iti trabahom. Nagrigat mat kami ti makastrap iti trabaho manang. Nalaka, no kayat? Adda ngamin sadsadot mo kat. At addaman na sumadot kay tanata nakabrodan di kapsat ko. Manang, kenwen gayam. Umuli kan tuman ni J. Bubong ta pinturam. Tanay, aglatlatin J. Yeraw. Ha? Uy, tatang. Hello, Freddy. Kumusta ka? Kasti ah? Ne, apay nga yung kaslasahan ka naragsa ka makisagsarita ka niya. Kasano? Limitado ti garaw ko diti balayaw. Masiputan amin agaraw dito. Kaya't kung ti pumano dito, Elena. Agsubliak lang ni ginagabangan tayo di. Munusan, agawid ak pa lang di lugar mi. Ay, saan? Nung pumanaw ka dita balay, nasaysayahan lang agawid akmutan dita Pilipinas. Anya, agawid ka, adi pa inalpas ti kontratam. Ura yan basta mabantayan ka. Ngala, jak nga roden pumanaw. Saan ka komportable dito eh? Sige ano sa kon? Ala, sana bale. Tanumalpas ti kontrata. Jakon agsubli dito'y abroad. Iso nga ako imunta. Makaumunta, iti pat negosyo tanto. Wanli na. Bagbaga ang tungarod dagiti dadakkel mo kan tikabsat mo. Saan da kumamata baon kanyak Pagbalinundak mo't nga alila diti balayon. Ala. Bayam, takasaritak to idan, Freddy. Pagsayaatan na tara aramidin may Helena. Isursuro may itirumbeng nga aramidin na tapno mairwam iti trabaho. Tapno ito nagawid ka, nagagutan jay nubyom nga agtrabaho. Ay, kitain nyo taamangan no masobraan nyo mo timang ibaon-baon kan ko na tata. Di mo't nga may sumapaw iti trabaho na. Isa dito balayan at ipagtrabahuan na. Anyamot na ti aramidin na dito ingay. Aglutaw, agdalaos, kan aginawlaang may. Basta di yung ungtahan kan pagpabainan. Taamangan no agpasugnod kat pumanaw. Uway! Okay. Saan mo't na rumrumor ni Freddy dita balay, tata? Saan? Tabantay sarado ka na kami, anak ka. Kumusta nga, hindi senyorito abayaw mo, dalin. Awan mo't lat maday, ama obserbar mo kinkwana. Awan nga tati babae na. Awan samot tatang. Mabain siguro tadak nga ro dito'y balay. Tapos kultiro pa na, nagbabae pa ilang. Huwag nga ro Ngamnay, kita ba? Ang mga madibilap tirik nam kinkwana. Nakanayon kat nga ron, di pa nagpuyong iyaw. Anya? Itatang mo, tila ibagbagana. Ita niya kumagapungay. Pagan ano kumangay, tikas siya klase ti lalaki. Sadot. Uwan angem gwapaw. Ay naawan serbi ti kinagwapo no sadot tumulaang kan babae rupay. Sakit ti ulo ti kasta. Kan may sa nobyo ti kabsat ko, apay ko mga agawag. Ay jak maraming data tatang. Mangan kan Freddy, apay akit kita anak. Kanapa naglibas ka rin waritay? Nakainom ka pa asim mangpet. Anday baga, sabi ko mata, di na gurguray. Anya day ta Freddy? Amok na-develop tirik ng kanyak manang dalin. Ha? Ni, anya ka din dito nga ibagbagam? Amok manang, agayat kan kanyak. Anya? Siyak nga tatagayat kan ka, wano si katagayat kanyak, Freddy. Ha? Ay, no, ibagak awan. Kaya't nakade dalin. Ha? Anay ko? Apeng agsipat ka nga. Napos ko la talaga ti panagropropam. Awan respetom. Di kan agin didi. Amok nga damatrik nam kanyak.
Iti dito kinagwapo. Saan na maaway, stirik nam kanyak. Oh, imposible ah. Ala, tumakder ka ditan. Irubat mo dagiti kawis mo tap pumanaw kan dito balay, itamot laang. Ah, pumanaw di pumanaw. Amo, dalem. Adali mo da pa nagbustom kanyak. Hello, Tatang. Apay nga yung pinapanaw yun ni Freddy dito balay? Apay, saan pa nga imbaga ti kabsat mo ken kati makagapaw, anak ka? Nagbastos ti pa nagniw-ngiwat na. Awan respeto na. Awan babain na. Amo ka pang madakas yun lang ang daitagan ni Freddy, Tatang. Kinasaritak ni Freddy. Awan ka no, mati kinapudnutin danon ni Manang dalin kanya. Ulbaw dadya alalakay. Apay, asino ti mas patsyam? Nakamay akapamilya mo no dadya apreday. Tatang. Agpanunot ka na imbag, anak ko. Isaksakit da ka, iswadanggan na kamay. Sinaamaw na dya alalakay. Taultimo, kabsat mo, kasdya ti panagsasauna. Awan respeto na. Kasanungatan. Diyak makaid na dito yung mga panunot itinobyo. Ta pinapanaw yung mutin dita balay. Lipatem langan na dya alalakay. Sinaamaw, awan babain na da dya. Ay saan, Tatang? Ay ayatok ni Freddy. Diyak marami, di magbagayo. Saan ah? Di ka agaw awid. Lipas ang pati kontratam dita abroad, ta sayang mo. Basta ikarim, adinak isuksukat, ah? Di ka agbababae. Wan ka di. Nagbalbaliwak nga rude, nani. Di ka ngamin agpampanunot iti negatibo. Basta isaksak mo iti panunot mo, asika lang ti love ko. Ti babae, iti biyag ko. Ala nga ron. Diakon agawid, talagpasik pa iti kontratak dito, Aywan, nagsweldo kan? Pauitan na kiti kwarta tapag bayad ko iti abang ko dito ili. Juan, pauitan ka intong bigat, Freddy. Nabayag at dinak pinapauitan. Adumot siguro ti urnong mo na niya, Lena. Juan, tagagbasit ah. Ipauit mo kanya, tagi patakdera kiti balay ta iti lugar mi. Ha? Sigurado ka? Wen, di ka madanagan, ta send kunto ti picture ti may patakdera balay ta. Manipod rugi, aginggat malpas. Agsingsing puta kon, tani. Lumakaya kon. Nauma akong nagbababae. Agsapulak iti trabaho, tapag tinulungan tangay patakder ti balay ta. Talaga natangkan ti ulo day dya Alena. Nagadun a red flag iti day dya lalaki. Ngam di na pa'y lasinaan. Jak amaw iti dayjay akabsat maw. Inulaw ti kinagwapo dayjay a Friday. Laam kisaanan nga maw awag ka na tayaw. Wen ata di na kaya ti mabagbagaan. Ipatangkan na ngamin ti kaya na. Ay, anya nga taaya ti aramidon tayaw. Tapno dumngeg jay kabsat maw. Masyanak kan nilina tawang mga rod na talgad at trabaho na. Ngam di namat kasyan ti bagina. Dayjay latan a lalaki ti pagtaytayakan ti lubong na. Hello, Manang. Apay ni mawag ka? Wana, tadi ka mo umawagan, ading ko. Apay nang lipat ka? Ah? Wow. Busy ak na may trabaho, Manang. Masapol nga ag sideline na. Tap numalpas ti balay mi. Ni, apay? Adamar arami da balayo aya. Adda, Manang. Ijay lugar da, Freddy. Ay sos, di kag taltalak iti dayjay lalaki, Lena. Sigurado mayaw awan ti kwartam. Saan, Manang? Takanayon mo't nga agi forward iti nadawan ti maan aramid a balay mi. Pat-pat dyan. Kanulbud dayjay lalaki. Masayang lang ti pagbambanugam dit ako nakmanan. Denggan na kami kuma. Di mi kayat ngagbalin kanto nakakaasi. Isa denggam mo ti pamagbagami. Sumapul ka langan iti sa bala pakirelasyon nam dita.
Uray saan nga minagwapo na? Basta nagagat kan sana babairo. Uy, Lena. Apay nga kasla na nagtipang panunutam. Makaawit ka ni Pilipinas. Oh, wow. Ada nga may nag-aram a foreigner kanyak, Cherry. Kasla, kaya ko naklunin. Kasano nga rodan nga Gianubium ije Pilipinas? Sanutla kaya ti pamilyak na ije lalaki. Sadot, kan babaero. Pudno mo ti kanayon da nga ibaga. Awan na pintas ang masakbayak kan ni Freddy. Kan amang ano lastug na nga da ipatpatakder na abalay. Tapno makwartaan na klaang. Ada kanyam data ha? Noan niya ti desisyon mo. Si kati makaam mo. Ay, aklunek sanda di afor. Alaan na ka no, ije pagilyanda. Ah, talaga? Ay na, mayat nga ron ano kasta Lena. Tapurin na rito ti agbalin nga asawam no kas ano. Anyat gagaram, Freddy. Sinaanak ni Lena na. Awan ba't mading inararamid ko? No kaano ang nagbalbali mo? Sinaanak mo tan. Tulungan da ko maamangay ayaw kan ko na adinak sinaan. Ay awan mabalin me no di na kan kayat ti kabsat ko, Freddy. Nakamirisan na ni Lena, iso sinaan na kan. Ay ayatek ni Lena man ang. Ulbod! Kung kunam lang data, tadadolyar ang mawaawat mo. Ang amawanan pa nagtalutmikan ka. Uray dya kabsat ko, naupayan kan ka. Nagbalbali ba kun man ang at ang trabaho. Balay, trabaho lang ang tayan ko. Kat danda ni malpasan di ipatpatakder mi abalay mi. Ta nagtinulungan mi adwa tinagastos iti day jay. Alakit din, pumanaw kan Freddy. Pasensya kan angam, awan maitulong mikan ka. Lugasta, asawaan na kan ti foreigner anobyo manakaw. Tatang, apa man amal pasti kasarmi, alaan na kun ije pagilyanda. Ay na, nagsaya atag. Kita man lang agpasutigasan na niya. Asino ti mangipagaro pa foreigner gayam ti makagasat mo. Ay, naimbag tadimngeg ka, iti pamagbagamikin ka anak ka. Tano saan Sigurado ang nakakaasi ka itan. Patpatgan kayo ngamin. Iso adimngeg kada kayo nanang. May mayatmut nga adayo ti foreigner anobium kamjay ex-maw. Kaya't milaunay aparaken ka na jay. Kumusta, Manang Dalen? Ni, si ka magkayam tinagmaneho iti day tatrak. Apay anyat intulod nyo di takaru ba? Jay order da materyales, Manang. Imadungaminan ti customer ko. Isa dumanon kami pa dituin ngag-deliver. Ha? No kasta? Adan negosyo? Sana pa naglasto. Wen, Manang. Ang damot basit swerte kiti negosyo. Kat truck ko pa na ito'y iman manehok. Siya kung tag-deliver, tayo so pati tangdan ko. Lukluk ko naksamot, Freddy. Las-lastog mo samot ako kuam dayta. No di ka mamati, saan ka apilitan, Manang? Hanggang sanak ngaglas-lastog. Pudno ti imbaga na, anak ko. Mayat ka na tibiyag ni Freddy ita. Ada kumparek ama kaam-am mo kenkwana. Anya? No kasta? Talaga nga rod nagbalbaliwan. Wen ka no. Ken agpay sugayam nga da impatakder na abalay. Jay balay da kumakan ni Lena. Ay, no kasta? Adama nga rod karbangan ni Lena iti da balay Wen ada gastos na ijay. Hello, Lena. Kumusta ka mutan nga dita sidong tasawam?
Apay nga ita lang nga umawag ka. Manang, agawid akong dito Pilipinas. Ha? Apay nga eh. Kanayan nakakabilan ti asawa. Sa bali ni ugali na. Naimon nga uray awang mapag-imimunan na. Anya? Agawid akong manang. Panawa kong ti asawa. Lena, pagsaritaan nyo pa na imbag tisan nyo pagkinkin na awatan. Di kag darasudos, tani, narigat tibiyag dito Pilipinas. Basta agawid akong. Sakbay apatayan na ti asawa. Anya? Ay naanak ka. Apay nga yakas tamot kang tilangam. Nagkutong kamit saan. Kasla di kamit mangmangana nanak ka. Kasanwa siya kumutong. Imot mo ti asawa. Pasito ti pakpakan na kanyak tatang. O kahit anya nga ron ti pangadeng mau. Sina ako ni Jackson. Mabuti nga kung ngagsublikan ko na. Ala, sika ti makaamaw. Sayang. Kung namin ano napintas ti biyag mau iti sidong na dya foreigner. Aywan, nagbalpaliw ba't gaya man ni Preday. Napintas pa ti biyag na itan. Ah? Kastaya, tatang? Wain, anak ko. Kat amam jay pinatakder na abalayaw. Agpaiso gayam day jay. Anya? Ha? Lena, nakabakasyon ka man gayam. Sumra ka. Agyaman na, Freddy. Saan ako nga agsubli jay abun. Ta, pinanawa kong ti foreigner nga asawa. Ha? Apay nga eh. Mabuti nga kon. Agkabil mat. Manangimon kun naimot pa'y. Anya? Daytoy ka din jay. Pinatakder mo abanayta. Ba? Nakasagana ak amang isubli ti kwarta a share mo dito'y balay, Lena. Sanak mo't ngagsingsingir. Kan, anya ti amom. Amangan no maornos tamot la ti amin kadata. Kat, pagyanan tamot laeng adwa daytoy. Sorry, Lena. Ngam adan sa bali akakabkabalay ko. Kat masikog pa yan. Anya? Ulitek, Lena. Isublik ti nagastos wano share mo iti daytoy abalay. Tadamat amin kanyak dagiti resibo. Kahit, kumusta jay kalkalyam a kinabaknang, Luis? Bambanok na jay tatang. Apay, awan. Awan nga ron. Isa masurunak. Napanugak lang nagkalkali jay. Ay, kung nagtumot nga minkin ka nga awan maganab mo dita. May mayat no adda detektor. Nagnginan tumat tikas jay. Ay na. Agmula kakit day tinatang ka ng protas. Tapno adan to apitem nga ilakaw. Kanon to paya bumakna nga kayo no kasta. May mayat ti balitok sa kulang. Ta instant ti panagbaknang. Ay na. Inkakit di agaplay aminero anak kaw. May mayat ti agsarili tatang. Tabukudak tumat ti masapulak. Pagsapulam nga ron ngay. Kat awan may nabayag kan ngagsapsapol iti kasta ngam awan mo't uray tipping abalitok lako maamasarakam makabannog mo't ngarudan tatang kasla masaduta kong Unay mo't daytan, Luis. Bigbigat ngagsusuyaab ka. Napuyatan nak nga ro. Pinuyat nak yan ay tagtagainap ko idirabi eh. Lina bakit? Anyaman tinay tagtagainap mo na ya. Bimak nangak ka no. Diyak ka no mabilang tilugan ka. Talo ka no adadakkel abalay ti balay ka. Kan nagado ka no ti katulong ka. Anya? Isu ama siguradok bakit?
bumaknang akong iti mabiit. Ay, kasano ka da bumaknang ka nakasadsadot ka mat. Ultimo mang tarimaan iti bubong ti balay di mo pa'y maaramin. Gapo iti kinasadot mo. Basta marikrik na bumaknangak iti mabiit. Iso nga ganos talang bakit. Di ka kadi mapukawan iti namnama. Ay na Luisaya, no agarapaap kabuyo gamit aramid. Saan nga iti sa ulaang? Aggunay ka, agtrabaho ka. Kasano nga umado ti kwartam, nagtugtugaw ka lang nga agsil-silpon diti balay? Saan mo't nga amin na bimaknang kat nagagat. At datay talaga na swerte. Kita, tay kalugaran tayo idi apada ang mamirmiraot. Idi nakakali iti balitok, bimaknang. Instant ibabaknang na. Isa pimanaw dan iti lugar tayo. Di da kayat ti makikila. Apay, agpaiso ayaday dyan da mag-idila kay. Wen, kunak lang arudan. Agpaiso day jay. Kat no damag kung adan nagdadakkel nga apartment day di syudad. Nagado kano pa iti pampasayro alugan dan. Ay, kastaya. Iso ajak mapukawan iti namnama bakit. Patsik ang makaswerte aktumay. Akas iti day jay kalugaran tayaw. Bumaknang tantumay bakit. Papanamlina. Inak man makisag ka na tay supay titangdan ko. Si Kalaang, ayan je asawam ngay. Inkuyog mo kumaa. Wano adan trabaho na. Anyang adda? Awan. Adda je balay nakauldag man nun. No kastamot la ka na yun, sinaamon. Aglalaki Kalaangan, Lina. Tila'y bagbagayo mo, nanang. An-anuam ti sadot nga asawa. Dila agpain. Papakpakan laken kan itag nanayon an. Naglalayngan nan ngay. Makapanunot to mo laan, Gumagat to siguro. Nariga mo basta sinaaklatan, ta nagkasar kami mo. Kakaasi Kalaang no di mo sinaan da di alalaki anak ko. Sinaamkid din, ta sumapol ka iti baknang. Kanuray saan abaknang. Basta nagagat ngagtrabaho. Panawam kit din da di nga asawam anak ko. Saan ananang? Ay ayatok ni Luis. Ada nagkinaryan mi anila ang patay ti mamagsina kada kami. Kat orayam pa'y laamatay ka, sabo sinaan da di nga asawam. Ay na anak ko, mabiit ka amatay no kastalaang. Tamaparigat ka iti trabaho. Bagbaga amman met di anak mo, abalayan. Ibagam man met ngagsapol iti trabaho na. Ket no kanayon kung ay bagaday taken kwa na apalayan. Ngam di nakmet dengdenggan. Kakaasi jay anak ko ngagtrabaho. Wen, abalayan, amok na ita. Agam awan met maramida, ta di nakmet denggan. Depende ngamin iti panagpadakkel iti ubing ti kasta. Pinadakkel mo ngamin asadot di anak mo, iso akas jay. Ay, saan mo't abalayan? Ta nagagat mo't idi ni Luis. Salasim madut mo't idi nangasawan. Jak man amaw iti dahi nga anak kaw. Iso laang mo't tikas jay kanagiti amin nga anak kaw. Ala, mapan ka ijay balay da. Taing kabagbagaan jay anak mo, abalayan. Mandaram ngagtrabaho. Lina bakit? Adda nabuyak iti social media. Nabuyam nga? Adamot gayam kinabaknang iti kayaw. Kayo nga? Adamot gayam na idulin abalitok karag iti dadakkel a kayaw. Inlembeng kano dagitay hap-hapon idi tiyempo ti gubat. Anya? Saan na gayam may ti ulag ti dagati nang ilembengan da karag iti balitok. Adda pa'y gayam karag iti puon ti kayaw. Imposible mo dahi tangay bagbagamon, Luis. Posible bakit nabuyak nga raw. Legit dahil dyan nabuyak. Taado ti views na. Apay, gapotado ti views na, legitan. Ay na, Luis, adon ti fake news ita. Uray inuulbudan, basta kumita dahi ti social media. Pudno nga rod dahil dyan. Anya nga rod itangay? Rugyak manan tagsapol iti kinabaknang. Bakit? Ni, ada ka mailagayam dito'y sangot ti balay nga kap-kapi. Birbiro kang kamanlangan.
Ada ko maiparamid ko kan ka, Luis. Plan luwag nga raw nung kasano ti pamayak iti aramidag to adakkel agay. Kano sa dino ti pangipwesto iti garahe. Ni, apay, ada kwarta mapagparamid mo iti dakkalagay kan garahe. Dandanin bakit? Basit la panagura yun, bumak ng tan. Ay na, sasawam mo. Kasano kumabumak nang ka kadi ka magtrabaho? Nakasadsadot ka. Nukas kasano, siyak ti kaunaan asadot a bumak nang. Anya? Ipakita ka na kiti tao, asaan nga amin asado, kuno istambay, kat awan na pintas masakbayan na. Tilay bagbagam. Ingka man kay di ka nalan jay likod ti kusina. Tane, kanayo na mornong ti danom ijay tong galagtudo. Well, madamdaman taon tanay. Jack penal pa sa nagplano. Ay nagplano kanto, no adan kwarta di tadakulap mo. Alaki din, umay kan. Wen ka di. Ala, umuna ka ijayon, tay busag pa ito'y kape. Tatang, buludok man tay barita yo. Nay, anuam ti bareta, Lina. Ay, kanalak man di likod di kusina. Mita ni agurnong mo, ti danom no kas di nga agtudo. Apay asika ti mang kanal. Jay asawam Ayan ni Luis aya. Jakam mo. Agkap-kapila itay di sango ti balay. Ngam mo man na nagpukaw. Yeah. Ibagbagak nga iso ti mga ramid. Ngam kanayon na mga itantan. Mabagbagtit sa ngaminon dyan nakyaw. Tatunggalagsaw. Balitok ti bagbagana. Makasarak to kano iti balitok. Bumaknang to kano. Ay una yun na dya tao. Jela sadot na ngamin ti pagturayan na. Imbes nga trabaho tapno makakwarta. Ang jebet la agar arapa apter aramiden na. Dila agbain na dya always. Mala siya kaunti mga ramin iti dayjay palasang kaw. Ta awan pa imot papanak ita. Ay ala sana tatang. Siya kon kababain mo't kada kayo. Pagbainam ko ma. Katawan mo't sabsabalay. Sakit di ati rumbang nga agbain. Takas jay ti aramid jay anak kaw. Mangibabain. Ne, Luis, apay tagtagbatam tapun ti manggangay. Shhh! Tagtagari. Di ka naariwawa. Taamangan no adda makangagkan ka. Dalan ti hapon dito'y initsimpo ti gubat. Adda posibilidad na. Adito'y kayo tinangilamangan day ti balito. Anya? Adda ngamin nabuya kakasta. Saan lang iti unag ti dagat tinangilamangan day ti balito. Pati karag ti puong ti kay kayo. Ay na, mabagbagtit kan samot at talagan. Ulawan na kan ti imahinasyon mo. Imposible mo day tangay bagbagamon. Agbambanog ka lang. Kandadadaulam lang tamangga. Sayang ano mapukan. Saan ko apukanan? Kita lang iti unag na. Ay na, gararamid ka, Luis. Ingka man kidagpalas, tay pa-check up ka man langan. Adan sa mga agpaiso tama, tautok mo. Tanyat pagkit kita am kanyak. Bagtek. Sika siguro ati agballa. Taadda puliyo akasta. Ado, ti balay ti pamilyayaw. Di ka mangiraman, tawan bibiyang dagijay at tao iti saritaan. Kan sana bagtit dagijay, awan pulimi akasta. Sikatim mo na. Pagbalinin nakpay katabagtitan. Nagalaskat nga aramid ti kastan. Ala, isardeng mo nga rodan tayo tang araramidam. Intaki di manganan. Sa anak amabisin. Sikan ti mangan no kayat mo. Nasaya at taimay ka dito balay, Luis. Anyamat ti kasta nga aramid maon. Apay, di ka mabain kadagiti na kay kamangam. Kang runa ni di asawam. Di ka matagtrabaho anak kaw. Ultimo di ipapaaramid di asawam. Di mo pa'y aramidin ay. Bisi ak nga ron tatang. Bisi ka nga. Agsorsor nga agbirbiraw iti adula amen. Di kay kadi agsasawi ti kasta. Tano bumak na nga. Ibingayan kay tao. Ay na, Luis, aya. Agmula ka nga minat, asig sigurado pa'y anak kaw. Pinatas kong na itatang. Nakado, ngay mula kiday. Nalugi aklaan. Diyak pa'y nasubot ti puunap.
Sapay inututang ko lang na dyan. Ay kat gagangay na Kastala no damaw. No gaggagatampay. Makatsambakan tulat ta. Basta nadidigra ako na garden tatang. Awan magimulak dita. Kahit ti aramidam at nangarot magimulam. Awan may nabayagan nga agbirbiro kay ti pagbaknangan. Ngam awan met masapulam. Agsaysayang kalay ti oras dita. Ay kadanto sa anak ang mapukawan iti namnama tatang. Ha? Apay nga dabunton dita masikigan ti balayo tatang. Ay, jaka mo Jak met nasipsiputan nga dagayang bunton dita. Ay sos, partaan daytan tatang. Partaan nga da kinabaknang dita. Ay na, ay dayto intir orayo tatang. Dito'y gayam ti ayang ti birbiru kak akinabaknang. Adda nakalemang akinabaknang dita tatang. Anya? Ay, adday ta kamanen Luis. Pati bunton pagintirisam. Ay sos, ikanda kayo iti sign abumaknang tatang. Di yu pagan anaw? O anya, agtulag tatatang. Kalyen tati dagaan agtuban ti bunton. Nga, agudwata iti kinabaknang amakalita. Wano, bukudak akalyan. Ngam, bukudak mo't ni makalik at kinabaknang dita. Ay, inakiraman dita ulaw mo, Luis. Kundi mo kutkutsin dita daga dita. Tamangan numarsuod to'y balay. Sa pa'y panagtutudawn. Nariga tayo. Isublik mo't lada gusti daga amakalik no kwa, tatang. Basta di mo pakibiyagan dita. May sakumalang tisaw. Di nakpagpungtutan. Inkakidiyag mula, tapno adda apitem tao. Sigurado pa ay. Adda mo't gayang bunton dito likod ti kusina bakit? Apay, di mo yung bagbagakanyak. Ni, anya bunton nga ibagbagam mo. Daytaman na bunton mo't dayta. Iparit kit din ni tatang akutsyat ye bunton iji balay da. Hindi sa bumaknang dan. Di takot kayatan. Isumimbag, dada nakitak abunton dito eh. Sana bunton dayta. Naurnong laadaga. Idinagi kanal ni tatang ditoy. Bunton dayto. Ay na di mo ipapilit, Luis. Sana bunton dayta kung nalang arudan. Ala, panawan nak dito yan. Tada aramidag. Anyat ko Basta panawan nak dito yan. Di nakpakibyangan dito eh. Mapan kaniti ko na mapapanam. Yahow! Lina bakal! Lina! Ni, anya tririawam dita, Luis. Umay ka man dito eh. Nagbigsa ka tang iwa mon. Kita ang tinakalig na eh. Gawa balitok ako sana. Kung may sa atin ito. Paasig balitok na giti bakal. Ni, yelo mangagpay sa ti kolor da. Nakalim da kita? Uwin bakal. Ay naambak ng tan. Daytuin tinabayagan ni inururay kaw. Natong palang ti arapaap kaw. Agmay-may sakan samot dito'y balayo, anak ko. Napanandya asawam. Ay, napanagdis kita riti kwartang aramaten na kanoa ngagpa Manila. Dumaw dawat kanyak namjak inikkan. Papanan na ijay syudad. Mapan na kano ila ako jinakali na akot sara kang tinidor. Nakali na. Nang kalyan na. Ijay likod ti kusina ha. Tsaka mo ano niya dagi jay. Kas na balitok mo ti kulor na. Nga madumot ti makitkita kakas di ti kulor na akot sara kas kada tinidor ala ko ijay department store. Kat apay ngay nga ijay payla Manila ti papanan na. Kat adumot ti agkilkilatis ijay sentro. Ijay mga rod ti kaya na tasig sigurado ka no. Awan kanot pa nagtalik na kadag ijay adda ijay sentro. Ay, oray ko mga rod no pudno abalitok na ijay. Naklo at dagong kunana. Huwag nga rod nanang. Hello, Luis. Ayan mon. Nakadanon kan dita Manila. Uwin bakal. Kat, kumusta ngay? Saan ba't kaya mabalitok di nakalit bakal? Saan balitok lang? Anya?
Kung nagtumang amin kang ka, ordinaryo lakot sara kang tinidor dagi jay. Sa bayatan, apilik agatangan alukan agawid na. Piki magkayam na ganyan. Kagawid ka nga rodan ha. Umay kakidit na tulungan na ngagtalon dito eh. Sakit tinakam ko lina. Napaayak launay. Jack maklon ba kay? Agawid kan kunak. Madanagan ako nanang. Di mo't sumangputan ni Luis. Napnapanan na ngay. Awagam ata amum ti ayan na. Diyak mga rod makontak ti cellphone nan. Manual dawan. Anya, at tinasayaat. Ingkagdamag kin ni abalayan. Amangan no amuna ti ayan jay anak na. Naggapu aki jayan nanang. Awan matlat kontak ni tatang kan kuana. Anya, Gumatangak man iti juice kan tinapay, Nana Mirna. Dahito at tinapay ni kan apple juice. Mabit man lang, Lina. Mapangkamanan iti talon yaw. Ay, wan anana. Inak man agbunobon. Tani, panagraraot man ay. Ay nakaasi ka man. Talagang agmay-maysa ka na mangsuksukay iti talon yaw. Ay, wan nga rod Tani, di mo nagaw-awid dun dya asawak, nana. Mano abula nun. Apay, talaga ka di nga wanan kontak yu kang kwana? Awang nga roden na Mirna. Apay no'y panawagan mo iti radyo kang telebisyon. Wano'y pusyo iti social media. Idi pa'y lang nga ibagbaga da tatang kananang dayta kanya. Ngamjak imanugo. Tama nga no agawid mo't laeng. Ngamawampay mat. Iso ang mapilitan aksan nga agpanawagan, nana. Hello, Luis. Ay naagyaman ak tayo mawag kan. Ayam mo ngay. Apa di ka malagawi dun. Anya ka batay? Pilay pang panawagan nyo iti radyo kang TV. Kababain. Impos na pa itis be. Madanagan kami nga rodan. Tadi ka malagawi dun. Ayam mo aya. Adaak dito Visayas. Diyak agawid ditan Lina. Agsinatan. Tadang sa baling asawak dito. Kat masikugan niya Amalia. Anya? Luis, di nakmamanrabakan iti kasta? Saan ka mga rapraba? Inkakit di ikatin dagi yung pampanawagan mo. Kan ikatin timpos mo itifli. Sige, pini. At apay papanan ni kanya Amalia. Bye. Hello, Luis. Mabit man lang. Agsarita tapay. Luis! Talaga, asaan nga agpampanunot na dya tao. Awanay, nadadailan ti ulo na dya Luis. Jakman nga ron amo no api ang naramid na tikas di kanyak tatang. Inanusak iti mano atawan tikas di nga ugali na. Ti kinasadot na. Nga may supay tataganas namang isukat kanyak. Apay, tatang. Ngala, siya ka ang tagkidkid daw iti pasensya. Kapag ti inaramid ti anak ka. Awan mo't maaramid ak balasang ka. Tauray bagbaga ak jay anak ka. Natangken mo't natati ulo na. Di nakdengdenggain. Awataglatan ati kasat ko iti anak yu, tatang. Kumusta, Lina? Ha? Luis? Oh, Lina, kailiw ka una Mabit man lang, Luis. Di nakarakupan. Apay nga da ka. Di mo adan sa baling asawa makunam. Si kakit di man. Namati ka la adagos. Joke ko lang na jay. Ang angaw ko. Ha? Las-lastog ko ka di na jay, Lina. Awan babae. Si kamot. Rinabak ka lang edi. Agsasauka ka di dagpay so, Luis. Luis, di ko na. Saan ka masurutan? Ni, apay nga da ka dito'y Amalia. Kastalaka-lakanakan ka timang panaw kanya. Kalpasan asin ni kugan na. Panawan naklatan. Luis, asino dayta? Ay, jak am mo dayta. Agbagtit dayta a babae. Siyak tipat niya manang. Nabayag ang nag-live-in kami kin ni Luis ijay syudad. Kat adda anak min.
Imbaga na anabayagan anatay ka. Ngam na amwak anabiyag ka pa'y malagayam. Linastugan nakday ti Alois. Anya? Ala Luis, pumanaw kan. Nasaan kan apagan ano? Lina, sikat ti ay ayatan. Ulpod ka Luis! Anusan kay ti manuatawan? Gapoy ti kinasadot mo? Ngam kastapay ti isubad mo kanyak? Iso ahuston! Kan sininaan na kon, saan ka di? Tayin sukat nak kangarudan? Sikat ti ay ayatan. Jak kayatan day tanga Amalia. Anderan nak day ta babae. Awan bibiyang kon iti dayta. Bastag sinatan! Aray, sanak ko. Di ka agpuy-puyat Tamasapa kayo kanu ama pa ni bangkag no bigat. Depindi alanang. Sapay rumwarak na madamdama. Apay, papanamanan ay Inka man aginumaid. Inanang mo'y. Gagangay ti barua. Pagpalabasan iti oras. Basta di ka agpuy-puyat. Tano na barteg ka, naladaw ka tuman ng agreg. Aldaw taw, no agrein ka. Una nang. Makitan to ka din. Ay, di ka pa lang kami mag-asawa, bareng agtalnakan. Kita man ni Parim Ajunel, nanakam, responsable nga asawa ka nama. Trabaho kan balaylaag, ti ayan na. Ay na, atay takay manan. Ikumparadak man iti dayja kumpare. Agduma kami mat at estado ti biyan. Agduma mat tigasat mi adwaa. Bakay, isa ka na anak man iti balon ko. Tay jayak man kalapaw ko ijabangkag amaturog ita arabi ay. Tanyaman nga oras kat aganakan tay bakak. Sapay agraira ita dagiti agtatakaw iti dingwen. Nasken amabantayak di dingwen ta. Wen lakay, tani narigat ngagpaiso. Sapay kakaiso na pagbiyagan ta dagiti taraken ta andun mo. No apay mo ngamin ang nagado dagiti agtaktakaw. Sapay nagdakkala katulungan iti talon dagiti anwang ken bakat Isang orod anas ka na mabantayan bakay. Sana rumbeng ang mapukaw dagijay. Sige nga ron. Urayan nakbiitan tay saganak tay balon mo lakay. Apagisong, naluton tay pangaldawan tayo. Pare Jonel, dumagas ka pa dito balay Kapan kan samot iti bangkag mo. Nagbalon kan sapay. Ay wen, tabantayak man tay panaganak tay bakak pare. Talaga bilibakan ka pare. Mayat ti panagtarakan mo kadagiti dingwen mo. Naglulok magda. Makitam tay bakak nga nakagalop di tapuon ti mangga. Ay napo, nagkutong, nagkusin kami namangan. Ne, kung ngagpaiso pare. Awan mo ngamin, kapasadot mo ngamin ti mangipasto iti bangkag pare. Nagadayaw. Sapay nagpudo mo'y. Nagwatiwat pagpagnain. Agsakay ka ngamin na pare. San ngamin nga naamo kanyak dito pare? Sumangdun to pa na daduma. Gagangay na pare. Ano usam Sapay nagdakila katulungan tayo dito dingwan tayo. Inantupay kabagilan tayo agbabat iti kapudutan. Aglusduylatan siya. Iso ano maminsan. San ko nga isalsalog iti bangkag. Masapulat tamad. Mataripato da na imag pare. Ta kasla tao matladag kita. Alam pare lapsang kabay. Ta sigurado mabisinan na kita itingun ko. Nagkasalaki din lagi tarakan ni pare Junila. Ayun. Madagsagan lalaki baka ni pare Junila. Padasag to man nga ipaasawa iti baka. Parang masikugan. Umatog damay. Sa nakasta nga agmay-may salang arutin. Agkukutil pa Iso pati datao sasado tamang ipasto. No kastoy nga awan pangalaan iti sakati ang maipakan. Lalaki man ang timpas ngay tay baka tabakat. Manon adana sa puro lalaki timpas ngay na. Ay na, nagsayaaten ngay lakay. Sapay ado tagbirbirok iti lalaki ang baka. Paasawa na dagiti taraken da baka. Uwan nga rod bakit? Ne, agan an nagkawan. Amangan magsipsipot lang dagiti agtatakaw. Numaddaan da iti gundaway amang tako ka dagiti dingwan ta ay sus, delikado. Masapol nga agridam tayo lakay. Di ka matangagan bakit? Ano sa kabantayan dagiti taraken ta? Tapno saan da ang mapukaw? Rex, Baraw, Aldawan.
Di mo't adupay, ti trabaho nyo kan ni tatang mau, iji bangkag. Itay pa'y parbangaw na rimwar ni tatang mau, angam sika, ay na, bumta ka intay sara tinuang, angam adaka pa'y ditoy, anak kailad. Unay kayo mo tanana. Makaturog-turog pala na tao. Isturbo kayo ngay. Agalas 9, iti agsapa. Sa pinagsakit ti ulo ko. Sinubsobraan yung tumungamin ti minom iti arak idirabi ay. Di mo pa'y napuutan ay na dito'y ruwar tinagturugam. Sa didak rin eh. Sa pinagato ti lamok dito. Kasla ka mga min mantika maturaw. Dumanog ka pa'y numaklaat ka makareay. Iso binaypayan da kan Nalabas kayo mananang. Saan mo Tata Andres, pag may sa kayo matitibang kagyaw. Win ba raw? Talay, saan mo tamasango ni Ares tiyo may dito yan? Tari na biimot tan ti pa nagbartik na. Na yun ni pare Aris. Baybayan na kayong malatang agmay sa sumanog dito bangkag. Sapay lumakay kayon. Iso kumaat agtrabaho dito bangkag yaw. Kan mamkita kada kita'y tarakan nyo. Win kumaa. Ngamtidakas ta kaya agduma kayo mga minti kapanunutan ni anak ka. Naimbag ka pa'y baraw. Nanakim ka. Bareng makapanunot tong matlaeng, tata. Siya pa'y lakumaa. Ay win baraw. Adon ti lalaki abaka ading win mo niya. Wan tata. Ipasawak tuman tay tarakin may bareng aganak bitay. Wan tata. Nakailatan ti makam mo. Naamumot ka na kayo to'y tarakin ko? Saan na kayong an-anwan dahi ta? Uwing baraw, kitinton sumarunulat tantay bayad na Awan gamin na itugot ko nga kwarta dito'y kay. Wan tata, awan problema iti dahi ta. Nay, subungad ba yayaman ni Arex? Madlaw nga kariring na pailan. Unayin ti kasta lang at anak ko. Kasla nagumukan ti bilit ti kulot nga buok na. Ala, umay kan barok. Mangantayon. Sige lang, tata. Imbag man, binalunan na anak ko. Di kayo tumag namin nagbalo, tata. Kinawawampay mo naluto itay tinam. Hindi rimwara kanya balay. Sige. Mahal kayo marutan tanay. Umaawan to ka rin niya. Ilad ko man pwede to'y kalkalapaw yung tata. Napanuga ka nagna. Tinukas la kariring mo lang. Maturog ka man ay. Kurang nga titurog ko tatang. Nagsapan tumang amin ariniing nak ni nana. Nasapa nga. Kino pangal daw ay. Kuna man no umay naktulungan nga agdalus di daw. Kanon to pa'y amalpas ngay. No puro turog mo tiaramiday. No diyo kabalan nga ilagpas ita. Manangdan kayo latan iti kadwayaw. Tapno alisto amalpas tatang. Isupay mo't ati panangdan baraw. No tulungan na lata ko man. Tapno sa anak amanangdan. Uno marigatan. Ala, walay. Tulungan kayo no matamdama. No malam tumanan no makariing ka ngay. Kariingan da kung untun madamdama. Sanay. Ang mga no dumanog ka manay. No madisturbo kay titurog mo. Nanang, ikandak man iti kwartayaw. Awam nabatin iti naglakwak iti natang. Kasla adupay mo tayo nabati iti kunak. Naikisap mo tayo. Nay, pangalaak ngay anak ko. Kat ada pangigatangak iti impanulin ni tatang mo akorta. Alaki din. Uray li magasot na. Sukatak tumot lang. Numakaapitak manan kadagitay mulak nga natang. Kano kaap-apit mo lang. Di ka pa'y nakamula manan itinatang. Alakit din ananang. Tagmula ak tumanin iti karabasa. Ta isuti nangina ita. Ay, mala. Mabait lang nga raw. Tayo nakmangala. Tata, madlaw ko kat lumuklok magtay-tarakan tanga baka. Masikong siguron Tayo nasawa kaming tay baka ni Junel. Aywan, nurumwar ka. Idagas mo man to'y bayad ka ni Junel. Kababain, mate. Ning, apay, mabayadan ka di itan ti kasta.
Nagdakkel pa mo ti bayad yaw. Kituin Mike. Awan ti librita na panaway. Mabayadan amin din. Ket ibagayo aasaan anasikugan. Pagkwartaan dakda taon. Nick, San akas ta anak ko? Di tay kaagyaman kini Junel. Taado ti baka na amabalintay abuluday. umaduntumay tuwing wintayaw. Nga na, muti nga rudan day ta kwarta, tatang. Ta itid ko kinkwa na. Apay ngay lakay. Naganak tan tay tarakan da tata Andres abaka. Hindi da pay bayadan ti panang bulod da iti tarakan ta. Mabainak mo't nga mangipalagip kini Tata Andres. Katanya kumati nakababayin di tangay. Wala, bayaman bakit? Ang mga noon kwartada, di tanam namaan ti pagbayad da. Wen angam saan mo't nga agsikog di tarakan da no saan nagapoy ti tarakan ta. Bayaman bakit? Di mon panunutan da ita. Tulong tan katakwada. Isupay kumamay gatang iti bagas kan si daan tay bayad da. Nagado ti gatang ni Aris iti arak. Tari na biing agbartag, nga mawan pagbayad da kadata. Baybayamon ko na kamay. Dayta ngamin ti parikot kan kakit no dadu malakay. Nasingput ka unay. Iso nga buswan da kamat. Numaranak ni Tata Andres, siya kun ti mangsingir. Kasla ka ano langan niya tata. Nagdakulin tayo anak titarakan niya. Uy, nga rod ba raw? Ke, agyaman na kiti gagit mo mang bambantay ka na gito'y tarakin tayo ah. Awan na nyaman na tata. Bilibak tupay di tatarakan niyo. Tauray na ko to. Kat nagdakkel mo ti anak na. Uy, nga rod ba raw? Kitsapay ko ma. Tadi ka maumuma nga mangipabulot iti lalaki at tarakan mo. Wana tata. Papanam Ares. Mapanak iti bangkag tata. Inak isakat dyan tay tarakin tayo. Ne. Itamam pa. Yala mo nga raw. Tagi na naakmay. Sige tatang. Mabalin man nagsikog to'y tarakin may baka. Iso nga inyig ko dito ay ti baka ni pare Junel. Agpaaduak mamit iti baka. Tani, imadon ti baka ni pare Junel. Takas ano, agkarasikog mo namin dagito'y tarakan na. Tuladak mo may. Kung masidag ka dito, sika tarakan ni pare Junel. Nini. Di na mo, kaya. Di na pagan, ano to'y tarakan ko, ayas asidag ko kung na. Hey! Nini, natangkan ti ulo ma. Umay ka ko lang. Ay! Nakabulos mo tayo. Awanay! Timparayang! Nakadayon! Ay na bakit? Imbaglaang ang tatagos nakakita iti tarakan ta. Sakbay anak pukaw. Apay nga taan nakabulos ngay. O naron. At nairot mo tipan nakaipagod na. Sana basta-basta makabulos dahi dya bakit? Kasano nga rod ang nakabulos ngay? Diyak nga rodam mo. Na imbaglaang na. Ta nasingpet ay nakakita. Kat imbaga na dagos. Ay nalakay, bantaya man na imbag dagiti dingwan ta. Ang mga ano ito na sumarunoy, karnyen daydan, katawanan ti mabati ka data. Ay nasapay ko matasaan na maulit dayto na pasamak. Apay nga inaramid mo na jay Ares. Jay, tatang? Apay, ti ko nam, diyak nakita tayo inaramid mo iti kalman. Nga? Di ka man aging didyan mo. Agyaman ka. Talarsarakan dadagos tay tarakan ni Junel ang nakabulaws. Ha? Kwa? Ipasawa ko malang mo, tarakan tayo, tatang. Kahit impakadam ka di ni Junel. Tatang, noan yaman tayo nakita yung agulimak kayo latan. Siya kung ti makamaw. Tinapatag, di dam amuan, tatang. Anak ko, saan arumbang tikas di inaramid mo? Iliblibas mo tar karamidan. Kasla pa nagtakaw mo ilatikas day ah. Kita niya ko ma. Di ba'y kaya, masikugan man ti tarakan tayo. Manayunan ti ipastor tayo. Awan ti agbaligi iti dakis awagas anak ko. Adalat tamit numakaloso tatang.
Ne, da kayo magayam ti masabat ko, Tata Andres. Naggapuan niyo? Birukik man ni Aris nga nakubalasan ka. Tanay, malimay, nga maawampay lang. Di pa'y nayapon tay baka king kalding, bay. Ay, kastaya, Tata. Ay, wanggayam. Adaman ibagak. Ngam, ipalagip ko lang, Ada nga mintay saan nyo ang nabayadan, idikot. Naganak pa yan tay tarakan nyo, ngam diyo pa'y nabayadan day chay. Ha? Kini, tiyan mo kay nabayada kong taintid ko kini Arex. Kunana nga may, nga isuntimang tid kada kayaw. Ni, awan mo, Tata. Ay, sus. Di na nga dun intid, Aya, malele. Bay ang balasan ko tabayadak daw. Pasensya kayon, way. Diya mo nga min amaw. Naimpag-taimpag ang balasan ko. Ngam naawan kwartayo, baybayan yun, Tata. Nadamag ko lang magkidi. Ang takong dito kasi tinatay pagutang titarakan ni John. Intarayan nakit di naming sarang. Kwarta man rin no kaskasano. Masapol nga aganak man rin titarakan may. Tapno, takit di man ti mailago. Nay. Nagura ka. Sa balin samot abaka rin ito Gimatang nga tani pari Junil iti sa bali tarakan na. Sa bali patentid makapagod dito Asit ga mang lena. Umadayo ka dito. Nay. Sumangdo tayo takagat-gatang ko baka. Di mo asig kang pare. Ni pari Junil tagpukpuk ko. Ha? Ay, asit ka na kon. Katsang ko na kon. Pare Aris! Anay. Ay, nakita ang tigas na nagpanagam. Naimbag tadimteng ni Junel. Kit natulungan na ka. Tano saan? Napuruan ka kuma. Nga ro tatang. Apayanapan ka ijay. Tapno iwayat mo man ang tiplanong ijay. Uwan ko mga rutatang. Apalak ngamin ni pari Junil. Tayo madun titarakan na. Kahit kumat nga madun titarakan tayo. Tapno at damayla ako. Kasjay mutan din ako samak. Agbalin ko man nga dalkin ka na ito'y napasamakin ka anak ko. Maday titakis nga apal. No umapal ka, itinasaya at awagas. Mga ramid kamay itinapinta sa pamuspusan. Tapos sumaya at tibiyag mo. Nawatam? Ay, Aris anak ko. Awan pa ni tatang mo. Ha? Awan pa na. Takayo pala ti mga pastor ka dagiti dingon tayo. Tanasakit pala ti magbagay. Day tangarud kait. Awan mutan ti ipastor ko kuma. Anya? Apay ngay? Naputay dagiti talida. Ay, dalaki din ang takaw kadagi jaya nakaw. Anya? Ay sus, talagang agrairan tagtatakaw diti lugar tayo, nana. Tauray di karuba mi natakawan da. Uwin ka no nga raod. Ado tinatakawan diti lugar tayo. Pinaggigibdan da siguro Ay, naimbag nga rin naturog nila kay Kuy Dirabi ije kalkalapaw na. Iso na bantayan na dagiti dingwan mi. Ay na, awadan. Sayang pa'y dagijay dingwan. Makita, ibunga ti arabid mo, Ares. Doble, tidimtingking ka akarma. Tatang? Nadangran ka. Kalpasan na, natakawang ka. Uwan nga ro tatang. Sayang dagi jay. Inlako tayo lakuman. Mangiramraman ka. Nagalastomat ti arabid mo. Sorry tatang. Saan na mahulit dahi jay? Pagpapabawya akong dahi jay nga inarabid ko tatang. Kung mangilaeng, isualikli ka mo, tagaramid itisan alasaya at anak ko. Tamang ano saan la at duble ti karmang agsubliking ka no sumaranaw. Ang mga no triple pa yan. When no 10 times. Nakaluto kan ba kay? Anay ko, nagsakit man ang tingipan ko. Ay, nagrigat ako na no nasakit tingipan. Lakaman namin nga pa sa tibagbagi nga agsakit.
Anya, ulak namin apaikat mo na tagsakit ang ipon mo. Mabutang akmat nga Rodil. No agsardeng to ti sakit na, paikat mo, tapno makaginawa ka. Unto? Ay, hanay ko man. Sige, tasya nga rodon tagluto. Di kan rumor dito silid ta. Tasya akong ti makaamong agluto. Ay, namate manan di asawa ko. Ay, ag-ol dagak manan anya pa nga rod ngay. Nay, apay asikat ang lablaba, Rodel. Ayan ni Rika, ayan. Agsaksakit tingipon na nanang. Naurno, dilabaan min. Saan mo't makatrabaho? Nasakit nga ro tingipon na. Anya, mbala, sublatan ka ditan baraw. Takaasi ka mabambanlog ka nga agapo iti trabahom. Ngam si kapay lati aglaba. Saan nanang? Mapan kailatan ni Tia Enrica. Mabitla amalpas da ito yun. Oy, Rika, agriin ka man dita. Rika. Ini ada kayo matgayam nanang. Bumangon ka di tataing kasublat ang asawam nga aglablaba. Di ka lamasyan. Mabambanog nga agapoy ti trabaho na. Ngam isupay lati aglaba kas kada agluto. Nasakit nga rod tingipan ko mat. Amok nga agpampambar ka laang. Amokon ti style mo, Rika. Indak-dakkel mo ti kasta nga ugalim. Nasakit mo't nga talaga. Nga ka man takitaak no at dadadaal tangipon mo. Apay, masapul pa'y laang. Ay nari ka. Agbalbaliw ka kuman. Tabumakit kan. Kasano no mauma ti asawam kun ka. Haan nga mauma ni Rodil kanyak nanang. Nagsingpat nga permi day jay. Kan lab na. Dadang, pakiilog yung anto'y takyag ko. Nasakit mamatay. Nan, yag mo ta imam. Hey, kasano adyag sakit? Kat si kamot amin tagtrabaho iti balayaw. Senyorita mo ngamin di asawam. Adungan nga rutian anayin na tatang. Narigat mo't anong pwersa kapag trabahuan. Kasi man, ay na, at datimangkan nga urat, anak ko. Lamiis siguro na ito. Kasano mo ngamin? No sumangpad ka nga gapo iti trabaho, siga may lang tagluto, kanuan niya pa dita. Kapilitan mo't nga ramidak day tatang. Takanayon mo't nga darik-rik na ni Rika. Kasday na kanayon lang. Manipod sa nagasawa kayon. At kanayon tirik-rik na anan. Masakasyanak mo't nga rutin ko ana. Nakasya nga danan na yun natatang. Ay, katsika, di nakakaasyan. Ay, no siyak takin asawa kin ko ana. Saan gagbalin di kasday kanya? Kaslag pampambar nga bilang. Takanayon mo't akas jayan. Bakit? Mangalatan sa iti babaunin ta. Tapno da katulungan ta dito balay. Tanay, marigata na. Masya kami tagtrabaho dito. Pampanugak mo dito trabaho. Bakit? Pasensya kan, Rodil. Kastoy mo't ngamin nga aglalaok ti marik-rik na kano daduma. Kat, sino ngay nga rod ti alaan ta nga babaunan? Agbiro kak bakit? Adda na sa pulak akadwata dito balay. Sali, iso ni manang mo Arika, asawak. Naimbag nga oras mo, Manang Rika. Ni, nagbiit mo tan nga nakabirok kay ti babaunan, Rodil? Wen, tinrekomenda di ka trabaho. Mala, sumrek kan ading sali. Thank you, Manong Rodel. Manutawan mo, Sally? 22 kun, Manang. Adan boyfriend mo? Ay, awan pa'y Manang. Apay nga katulong ay tinaplayam nga trabaho. Kat napintas ka mat. Ibagaman tagpaiso kanya. Ayan nang agpaiso tinag-amamuan nyo kanila kay ko. Sigudon nga agam-am mo kayo niya. Ay, saan Manang? Italaan nagam-am mo kami. Jay katrabahuan na ti sigud nga am-amok, Manang. Siguradom lang nga agsasaw kay tagpaiso sali. Han nga siyak tiluklukuan niya. Umay kamot sumango dito lamisaanan, sali.
Kagigitan tayo na mangan. Sige lang, Manong. Madamdamaan ton. Nagsugak pa'y. Apay aya nga kasla atat na atat ka nga makisangoy ti babaw ng Rodel. Ipadla mo lang a kurso na damat. Tila ibagbagamot. Agin-agin ka pa'y lang. Mas dawa ka ta ubing kan napintas ti pinilim nga babawnan. Ada siguro balak mo. Unuhan, baka sigud kit di nga ada nagkinawatan nyo kat nagpamarang lang nga babawnan. Tapno maiawid mo ito'y balay. Nagrugit mo ti panunot mo, bakit? Anya klase ti pa nagpampanunot ti kastamay. Ay, hanman nga siyak tiluklokoan nyo, kunak. Agguluak! Mangan ka iti halo-halo lakay. Nag-orderak man ita kaaro ba? Naimas matgayam tila ko daid ta. Apay, duwalaan ti ginatang mo. Katanya nga ron ngay, duwa talang mat nga mangan. Ni Saling ay, di mo ba't inggatangan? Kaasimot sapay nabannog ka naglaba. Talaga ngahan mo nga mailimad direk namin iti dayja nga babonan niya. Ay Narodel, urahan mo nga amin ang kanyak. Amok nga perme nga agayat ka kanya na. Nyamot ti kastay bagbaga mo. Siyempre, kadwata dito'y balay ni Sally. Ilak aman ta iti kanin na Kababayin kinkwana. Ay, hanak man nga ululawan. Ibagam tagpaiso. At da relasyon nyo kan ni Sally niya. Tila'y bagbagam. Awan! Ita niya kumaga po. Sa anak akasta. Kaslay di kalman. Inik kami ti barbecue. Kanayon ka pa nga agpatimplay ti kapem kanya na. Hanak lang nga agsasao. Nga palpalewan kayo. Kat di mo mat nga rod masangot ag timplay ti kape. Tabisi ka mat nga agsilsilpon mo kwa. Dakal ti instinct ko, Rodel. Lipliputan nak. Ada pa jay, nagsinaruno kayo nga simrakit ti balay. Daka mo ano, naggapgapuan nyo. Nagkuyog kayo nga duwa. Saan kami ang nagkuyog? Papanan mi kumangay. Aminam nga amin ang tagpaiso. Ay na, hagim imon kay ti angin. Nga mala. Tapno awanin pagim imunam. Pagawidan talaangan ni Sally. Lukas ka. Pimanawan tay babaunan niyo, anak ka. Undatang, tapagim imunan mo't ni Rika. Naglukong. Pati babaunan, pagimunan nan. Un nga ron, apay ngamin akong di ala kayo iti babaunan. Kita mumut na imon di asawa anak ko. Marigatan akmat nga ron siya kamin tagtrabaho di balay tatang. Paunam ngamin di asawa nga trabaho Si kamot ngamin amin ang ti mga ramit iti trabaho na kuma. Yak may baon no kasya nga darik-rik na iti bagay na tatang. Isong agsapo na kiti kasukat ni Sally. Tay bakit man lang ang talaga babaw na? Tapno sana pagimunan ni Rika. Ay na, nagbasi magayam to dalo sa kabalay, Rodel. Wala na. Isuasan kayo marigatan nga dalos dito eh. No, aglaba kayo, inutan nyo. Tapno saan kayo ang mabannog? Ayos lang, Barok. Nerwa makon. Uray bakita kakit-kitaan nyo. Napigsak pa ngagtrabaho. Mabagkakuntupay ti sa nga kaban na bagas. Napigsa kayo pa nga ron. Anong kasta na? Wana. Namintin ko nga minday tata kanayon ti panag-ersisyaw. Alang nga ron, Dana. Panawan kayon. Tama pa anak mo tin agtrabaho. Ne, apay. Nagapuan yun, nana. Kanapay nga kas na tibado yun. Nai-al-al data cycling yun. Madmadlaw data. Yey, napanak nga may nagjogging kang nagsumba. Iswa kas to tisuot kaw. Sumarampiting matkayam dato nga bakit. Bakatan lang aro din. Agbado pa'y langit ikasta. Nay, apay akas na tipan ang kitam kanya. Ngay, Rika. Ay, sige, yung kayo agsukatan. Tagluto kayon. Mabisin akon. Napintas mo, di ka barbaro ababaunan nyo anya, Rika. Uray bakitain, kamusik sila tamay. Nalaing nga agdala. Madin to pa'y, hana nga bagbagay. Aywan. Awan samot an-anayam itibagi mon manipon at dan babaunin nyo balasang kaw. Naimbaganak siguro na, tatang. Balo ka diti babaunin nyo. Unro bakit abalasang? Balo ka no, mat.
Apay nga damdamagan nyo, aya? Awan, kaya't kula maamuan mo't nagpigsa nga minti karisma na. Makapaawis. Kitaan nyo man dayo ti bestida no manay kada kayo, nana. Winagwag ko itay dayta. Ay, wow! Nagpintasan. Magustuak ti color ka ni style na. Thank you, Rodel. Aw na nyaman na, nana. Basit sa ngamin tinaitugot yung abado yo. Wag nga raw. Talula pares. Sige, kung mawaya anak manay, inakto kumatang iti bado yo. Uray tay pambalay laeng. Ay, agyaman na, Rodel. Ay na. Nakasingsing pa ka talaga. Sige lang. Karibalam ni tatang mo, Rodel. Anya ti magpagamali ka? Umay ka man. Mapantay dya silid. Tay dya tangag tong-tong. Anya ti mapaspasamakin gaya? Anya man day tangay bagbagamon. Ay, uray bakit ni nana mo na mayat pala ang tisukog ti pamagina. Gaputa sa rampitin day dya nga bakat patulamatan. Anya patulan nga ibagbagam aya. Madlaw nga kurso na da nakada dya nga bakat. Wano, shiks mo kit di day jay. Diyak amuking ka. Pati bakit paghimunam? Anya kamuting? Kasalanan ko ni nana mo na. Paghimunam kit din? Han nga siyak ti padpadasan nyo, Rodel. Adda ti putadak no kas ano. Han nga siyak ti padpadasan nyo. No kasta, pemanaw man tay babaunan nyo, Rodel. Una na. Diyak kumakaya ta papanawan. Tanagagad ka na singpad ni nana mo na. Kamdiyamit nga min anak yo. Di na amo nga ilugar ti panagimon na. Pati bakit pagimunan na? Ay, kasjay na nga ruday jay nga anak ko. Naimon na talaga. Naimon lang nga rudan sa Dubai. Di kidi agyaman, tanakatumpong iti kasken kakasingpot nga asawa. Ay, tek ni Rika. Nga uray kasi iti ugali na, nana. Iso asyak ti agad jas. Siya kumati o may ije balayo. Ngumadamo nga min apukok nga awawir ko. Tanay, amuyo mo't nga da ije abroad ti inadagiti ubeng. Uy, okay lang, nanan. Saan da kami napanunutan? Mangbiro ka naman dito sa bali ababaw na. Tay saan apagimunan ti anak yu ti sa pulet nga agbalin akatulungan mi. No aggagat ka kumanga men, Rika. No aramidom dagiti trabahom dito'y balayaw. Saan kuman ang mangalan ni Rodel iti babaunan nyo. Katawan kuma ti pagimimunam. Talaga nga chismoso da dya nga, Rodel. Ibaga na pala ang datakan niya yo. Kat asino pa'y kumati sa bali a pagpulungan na. Siyak nga inam Kan maysa, pudnuma ngamin anaimon ka. Nasakit nga rod matisikat ko. Agsisimnublat mat dagito nga saksakit ti bagi. Sa pagsaksakit man ang tutangan ti imak. Ay na, kasi cellphone mo day taa. Ay nari ka aya, agnakem ka anak ko. Saan agaputan na singpet di asawam, kat agsadot-sadot kan. Makitinulong ka, anak ko. Rika, talaga ka di adi ka makatrabaho dito balay? Tapno amok no mga lakpay ti babaunin mo no sa anan. Kanayon mat nga agsakit na ito'y sikat, likod, ngepan, tiyan, kanulog. Ay, numat nga min mga laki ti babaunin. Pag-imunam mo ti da. Uray bakit pag-imunam mo? Kat pili mat nga min taal-alam Han nga dagijay garanggan diyang kan sa rampeteng. Kandihan nga napintas man taalam. Diya ada asawa na, kandihan nga man nagdigos tapno na ang dud. Han nga jay digos nga digos. Bakit? Kadwa kong tagbalin na babaw nanta. Ni Hayden, kana ka. Anak ti kasinsin ko ije kabang-ibang nga ile. Ha? Lalaki? Wen, tapnawan rason. Tapnawanan ti pagimuna. Hayden, sumrakan. Imbag no amo na taglabakas kada agluto. Nalaing ang aglutan ti. Na nagadalak iti panagluto, hindi na panatawan. Mayat kiti ano lalaki ti aglapa, tanapigsang agkaw-kaw. Ay, sabagay mat kay tiya.
Katuwanan atan eh. Anak pa nga talaga nga makaubra. Ay, adot yan, anayak. Auntie, nakaluto akon. Mangantan. Sige, Haydin. Dua ta nga agsango nga mangan, ta adamat ngamin trabaho ni angkal mo. Wen, auntie. Ni, apa nga? Naka-boxer shorts ka, Haydin? Ay, nabasa kami ta short pan ko, di naglaba, auntie. Kan agdi ko sakmatlan madamdama. Umay ka nga rudbite kang kay ti pagsukatam. Andahan nga usaran ni angkal mo nga short na. Sige, auntie. Madamdaman ton. Mangan tayo pa eh. Umay kakit din. Mapantabi iti dya kwarto tagpili ka iti usaram. Ha, anay ko. Nasakit man ang tibukot ko. Haydin, mabalin nga masahiyam to'y bukot ko. Ha? Ay, uwan, auntie. Nagadalak mo't langit ipanagmasahe. Ay, nalayan ka nga ron na ano kasta. Sige man, padasak man ti panagmasahe. Oh, apa di ka makaid na riga. Uti ka akuti. Sabay makatutuho ka kon. Nasakit nga ron nga permiti bukot ko. Kaya't na ti mamasahe. Anya, sabay na banugak. Tanag-overtime kami iti trabaho mi. Ay, di balitada ni Haydin. Nag-adalmat gayam day jay iti masahe. Nalaing agmasahe. Ha? Uwan. Panagluto kan panagmasahe ti inadal na iti. Ay, sige, maturog kanta inakbi itagpamasahe kanya na niya. Tama siya nakmut ngamin kanya, no. Si kapay lang ti pagmasahe ak. Agi na nakakit dila kay. Rika bakit? Ayan mo. Rika. Rodel, single kaklatan. Tanakalukat mo, tiri daw yaw. Ha? Anda kayo magayam na na. Nasapa na green ni Rika, isasap sa bulag. Awan mo't iti kusina. Kanuray ni Hayden nakanakak. Awan mo't iti silad na. Nay, ayan dan ngay. Awan mo't nasabat ko ijay dalan no bilang rimwarda. Ay wan adainyag ko apandisal. Ikapiyo baraw. Sige, edi suyo di talumi sa ananan. Tenakman kitain ida di talikod tibalay. No saan mga imay dito iti asawam anak ka? Ni Hayden ngay tatang. Saan nga imay? Saan mag? Napalandaya. Diba mo tatang? Diya kung simrek iti trabaho, tasap sa pula kita. Ngam awan damay. Awagam ida ah! Diyak makontak ti cellphone da, tatang. Nanang... Oh, anya. Anyat madamag baraw. Ayan dari ka kunti ka anakam. Awanin, nanang. Nagtaraydan. Anya? Nagtaray? Apay, adda relasyon da? Una nang. Inlimod na ti relasyon da. Sada nagtaray. Imawag ni Rika itay. Katimbaga na alipadag kanon. Anya? Ay na, mangibaba inday jay a babae. Saan ang nagpampanunot? Apay ang naaramid na ti kasta. Dito'y lagayam ti ayan nyo, Rika. Mangibabain ka. Apay nga inaramid mo ti kasta. Di ka kadag pampanunot, ah. Agpampanunot akmat, ah. Kaya't kung amin ti maandaan iti anak, nanang. Bumaktakon katawan pa lang anak ko. Kanayon ngamin nga mabannog ni Rudil. Ay nadyak amo no anya klase ti panagpampanunot ti andakan ka. Ay no may konkonsan. At anya nga rod ngay. Tawak lang mat nga kamali. Sige, agawid kayo nawanan ti bagayo. Agawid tado ah. Agsublikan iti asawam. Haanan. Sinaak nga rodan. Subliak pa laang. Haanan. Ni Haydin tadtan ti ayatak nanang. Sorry, Rika. Yung suksukunin da kong dagiti dadakkel ko. At dalugan mo inarkilad apang sukon kanya. Ni, apay nga kasta? Kunam nga walang iwanan. Apay nga ibatinak. Saan da ka kayat dagiti dadakkel ko, Rika? Kan basol kami tar aramidin ta. Isong agsinatan. Nasakit man.
Nga masapol nga aklo ng tarika. Agsublikan kina Uncle Rodel. Sardengan tandag basol. Anak nga panawan, Hayden. Kasano ak ngayon matan? Sorry talaga, auntie. Masapol nga agsinatan. Tadyak kayat atub nga rin dagiti dadakkel ko. Naimbag nga oras mo, Rodel. Ha? Apa nga da ka? Umayak ang dawat iti pamakawan mo. Nagbasulak ka niya. Sorry no, nasulisugak. Nakula apan dato'y panunot ko. Gapo iti kinagawa po dya ka, anakam. Urayan nak dito, auntie Rita. Di kan sumrek. Tagpila sakbit. Agkuyog ta arumwar. Ha? Papananta, Rodel. Agpasyarta? Nanang, may kami kinirika. Tas ipupuso ak amang isublikan ko anak kada kayo. Ni, Rodel, kunak mano kunam nga pagsasaritaan tayo tipan nakaurnos ti amin kanya ta? Kunak lang dayjay. Tapno sumurot ka kanyak. Ngam saan? Awanan ti rumbang urnosen tayo tinagbagitan ta. Tanalpasan ti amin kadata. Rodel, ready ak ngagbalbaliw. Sulnitak ti nagkurang ak kanyam. Pagbababawi ak na dyan nga nangyari. Noy kan nakitimay sapay nga gundaway. Agagatakon. Promise. Hankan nga mangalay ti katulong tata. Siyak tuntag trabaho ije balay. Mabalin mo matlat tatag balbaliw nga oras saan tan nga agden na, Rika. Basta siya, napakawan kan. Ngam, di kan maawat itidan na. Iso sorry, Rika.